Ndoto ni yale maisha tunayokuwa nayo subconscious life wakati tukiwa tuko usingizini. Sasa nataka tujifunze mambo makuu matano muhimu ambayo yanaweza kutusaidia tukaepuka ndoto mbaya. Ndoto mbaya ni zile ndoto ambazo ukiwa umelala, ukiwa kwenye unconscious umelala usingizi, unajikuta unaamka au unakurupuka fulani ukiwa ulikuwa unaona kuna maisha fulani yalikuwa yanaendelea ambayo yanaitwa ndoto ilikuwa inaendelea hiyo hapo. Sitaki kuwa mtafsiri wa ndoto, nataka tuepuke ndoto mambo matano ya kutusaidia tuweze kuepuka ndoto mbaya zile ambazo ukistuka unaweza kuwa unajikuta unaingiwa na hofu au unaogopa. Jambo la kwanza kabisa, epuka msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unapelekea ndoto kuwa mbaya. Kwa maana hiyo, kama kunakuwa na kitu ambacho kina stretch kwa kichwa chako, una mambo mengi hayana majibu mazuri, hayana majibu ya kutosheleza, jambo linakusumbua, na ukiwa umekaa nalo muda mrefu, basi litakupelekea msongo wa mawazo ambao msongo unaweza kupelekea ukiwa umelala utajikuta unaota ndoto mbaya zinazokutisha na kukutia hofu katika maisha. Jambo la pili, kula mlo mwepesi wakati wa usiku. Jitahidi kula chakula chepesi chenye kimiminika cha kutosha wakati wa usiku. Epuka kula vyakula vyenye viungo vingi tofauti wakati wa usiku, yani masaa machache kabla ya kulala. Vile vile pia inaweza vikapelekea ile hali ya kudisturb mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ukajikuta chakula umeng'enyaji wake unakupelekea wewe kuwa na ndoto ambazo sio nzuri, ndoto ambazo zinakutisha, ndoto ambazo zinakutia hofu. Hasara hizi ndoto ni kwamba zikikuingia zikakutia hofu, utajikuta kwenye maisha hujiamini, unawaza na kadhalika, unahasiri hata utendaji wako wa kazi. Jambo la tatu, epuka kutazama au kusikiliza vitu vya kutisha. Kuna watu wengine wanapenda kusikiliza muziki, lakini muziki wenyewe utakuta ni mkubwa mbaya ambao unaimba wimbo lakini sasa sio mzuri. Unasikiliza wimbo wa Lemi Ongala, kifo. Sipigi udebe vibaya wimbo wa mtu, lakini mnisamehe. Ila najaribu kwamba usiweke wimbo ambao unakufanya utafsiri, alafu unapowaza unakuwa unakutisha. Au unaangalia movie masaa machache kabla ya kulala, unaangalia movie ambao ni ngumu, zina mauaji, zina vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo epuka kutazama au kusikiliza vitu vya kutisha muda mfupi kabla ya kulala. Ikiwa ni music, vitu ambavyo vina tabia kuathiri sehemu yako subconscious mind yako wakati ukiwa umelala. Jambo la nne, omba, sali au piga dua kadiri ya imani yako. Yaani muda kabla ya kulala, jitahidi unasali au jitahidi